Yes, reka ndusheho kongera kuguhereza ikaze rero ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Ngiyi nkuru ibyutse bivugwa muri iki gitondo nk'uko muri kubibona ku mafoto, abenshi bagiye bayibona barayumva ariko bayifata uko itari. Hari abagiye bumva ari ibinyoma, hari abagiye bumva ari ibihuha, cyane cyane rero mu gihe nk'iki ngiki amakuru menshi kuri YouTube agenda atangazwa mu buryo butandukanye. Hariho abatangaza amakuru y'ibihuha, hariho abatangaza amakuru y'ukuri. Biba bigoranye rero kuba wabona amakuru ngo uyizere cyangwa se ngo ukomfirime nimba ayo makuru ari ayo ukuri. Niyo mpamvu rero bitewe n'uburyo YouTube yahindutse akazi kuri bamwe kandi bakaba binjiriza mu buryo nyine bw'ababarebye views, ku babarebye nyine bakaba ariho bantu henshi binjiriza, bituma abantu bakora inkuru nyinshi kugira ngo nyine ibintu byabo bikunde bigere kure cyangwa se barebwe cyangwa bunguke ababareba. Niyo mpamvu rero nanjye nkorera aka kazi kuri YouTube. Nanjye amakuru mwagiye mubona narayabonye menshi avuga kuri Vestina na Dorcas, maze nanjye ngerageza gushakisha amakuru y'ukuri kugira ngo uyu munsi nze mbasobanurire byose bivugwa kuri aba bana, n'amakuru menshi mwagiye mubona avugwa kuri bano bana Vestina ndetse na Dorcas. Ni nyuma rero y'igihe gishize basohoye indirimbo yitwa Iriba, yujuje miliyoni 2 uyu munsi. Ni ukuvuga ngo yarebwe n'abantu miliyoni 2 zose zakurikiranye bano bana. Nyuma y'icyo gihe rero bamaze gusohora indirimbo yitwa Iriba berekeje ku mashuri yabo, aho bakomereza nyine amasomo bagarutse mu biruhuko, nk'uko nyine uyu munsi tubizi yuko abanyeshuri bari muri weekend yabo nyine cyangwa se akaruhuko kabo, berekeje mu miryango yabo kwishimana n'ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo. Nyuma rero Vestina na Dorcas nabo bageze mu rugo nk'ibisanzwe. Hadaciyemo igihe kinini, tariki 7 z'ukwezi kwa kane, Vestina yakorewe anniversary na timu yose ya M Irene cyangwa se M Murindahabi. Aba bombi bakoreye anniversary Vestina, ariyo mafoto menshi mwagiye mubona acicikana, abantu benshi bayakoraho inkuru zigiye zitandukanye kuri bano bana. Rero aya ni amafoto yafashwe ku munsi w'iyo nkuru cyangwa se w'ayo mafoto mwagiye mubona. Uyu rero nawe ni umwe mu batunguranye ku bijyanye no kuvuga kuri Vestina na Dorcas ku byababayeho, ndetse anabifuriza umunsi mwiza. Ejo hari ku munsi w'Irayidi, uyu nguyu nibwo yatangaje amagambo ku munsi wa Mubaraka Ilahi. Rero nibwo yatangaje nyine aya magambo avuga ati Vestina na Dorcas mubareke bishimishe barya ubuzima kandi mureke kuvuga amagambo menshi kuri bano bana. Nimba rero warabonye zimwe mu nkuru za Vestina na Dorcas hatangazwa nyine ibijyanye n'ibivugwa ku bukwe bwabo. Bwa mbere ngira ngo havuzwe kuri Juno Kizigenza, ubwa kabiri hazavugwaho Kirisizi. Ibi byose byagarukagwa ku bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe bwa Vestina na Dorcas, bavuga yuko uyu Vestina yaporopojwe n'uyu Kirisizi. Iyi politiki rero ukuntu yagenze cyangwa uburyo yari iteguye, ntago iyi misiyo cyangwa se ibi byabaye ntago byari iby'ukuri kujyanye n'ubukwe bwabo, ahubwo uyu munsi wa anniversary nk'uko wari wateguwe, umuhanzi Kirisizi yaje aje kuririmbira uwo bita Vestina kuri anniversary. Ahageze hari n'undi mucuranzi wari ufite akantu kameze nk'umwirongi nyine gacuranga, nawe mu rwego rwo kugira ngo banezeze uyu mukobwa bita inde Vestina. Muranyihanganira ndi ku muhanda, niyo mpamvu muri kumvamo amajwi y'imodoka. Uyu nguyu rero nawe yari ahari mu rwego rwo kumucurangira, aba bose kwari ukugira ngo bamushimishe. Aho rero amafoto yaje gufatwa kuri uyu munsi, Vestina yifotozanya na Kirisizi basa nkaho batunganya agatoki, niho hahise hari kodingirwa inkuru ivugwa yuko ngo bagiye kwambikana impeta. Ariko aya makuru yari igihuha kuko ni umuntu washakaga kwicururiza inkuru ye kugira ngo irebwe. Yabyaje umusaruro, ifoto yagaragaye nyine batunganya agatoki
agatoki we yandikaho content ijyanye n'ibiri kugaragara ku ifoto, maze abantu benshi bagera ku bihumbi 10 bashamadukiriye inkuru barayireba, kuko barayirekinga, benshi batera amakomenti, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bacuruze amakuru. Ariko byo kuri kuzima, amafoto yose muzabona avugwa kuri bano bana ku bijyanye n'ubukwe, aya mafoto yose muzabona azaba ari ibihuha, nta bukwe buhari, nta nubwo buteganywa. Aba bana baracyari abanyeshuri, ni abana bakiri kwiga, ni abana mbega bagifite future hazaza, nkubwira yuko ubu ngubu bari no gutegura